Welkom by vandag se nuus. Suid-Afrika se grootste voerkraal, Karen Beef, sê hy werk nou saam met die staat en veeartsenydienste nadat Back and Close daar uitgebreek het. Die voerkraal sê alle innames van beeste by sy Heidelberg fasiliteit is tot tyd en wyl gestaak. Kliniese tekens is bevestig onder 'n groep diere wat alreeds die nodige kwarantyne en voerkraalfases voltooi het en slaggereed was. Die uitbreking is volgens Dr. Frikkie Maree, hoofuitvoerende beampte van die rooi vleisprodusenteorganisasie, 'n groot bron van kommer. Maree sê wanneer Back and Close op 'n plaas uitbreek, gooi dit letterlik die hele mark omver. Karen Beef is die land se grootste enkele aankoper van speenkalwers en indien daardie mark moet toemaak, gaan dit 'n reuse effek op speenkalfpryse hê. Hy sê die RPO hoop dat alle moontlike stappe gedoen sal word om die impak hiervan te versag. En bedryfsleiers in KwaZulu-Natal het intussen 'n beroep op die regering gedoen om Back and Close amptelik tot 'n ramp te verklaar. Dit volg nadat die siekte buite die bestaande siektebestuursgebiede versprei het, wat gelei het tot 149 aktiewe uitbrekings en 'n ernstige impak op die provinsiale ekonomie. Verteenwoordigers van georganiseerde landbou, insluitend rooi vleis, vark, melk, wild en wolprodusente, het onder die vaandel van die KwaZulu-Natalse Landbouunie of KwaNalu vergader om die krisis te bespreek. Rolspelers het beklemtoon dat 'n rampverklaring noodsaaklik is om befondsing, hulpbronne en afdwingingskapasiteit te ontsluit om die verspreiding te beheer en 'n groter nasionale landbou- en ekonomiese krisis te voorkom. Thousands of Lesotho poultry farmers have been left stranded following the abrupt termination of a $31.4 million funded poultry project. This has raised concerns over food security and loss of income in one of Africa's most important dependent poultry markets. The 5-year initiative, called Sustainable Transformation of Enterprises in the Poultry Sector, was launched under the American Food for Progress program in 2023. The aim was to reduce Lesotho's reliance on imported poultry by supporting up to 28,000 local enterprises by 2028. The project was expected to boost meat production by 40% and egg production by 30%. However, after less than 2 years, it has been abruptly discontinued. The project was a lifeline for farmers in 7 districts of Botabote, Leribe, Berea, Maseru, Mafeking, and Mohale's-Hoek and Kwiting. A meeting with farmer representatives has been scheduled to chart a way forward. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om die repo-koers met 25 basispunte te verlaag bring welkome verligting vir die landbousektor wat steeds sukkel om te herstel na droogteverwante verliese. Volgens Paul Makube, senior landbou-ekonoom by FNB Kommersieel, kom die besluit op 'n kritieke tydstip. Landbouuitsette het jaar op jaar met 8% gedaal, terwyl landboulaste al met 8% tot 221 miljard rand gestyg het. Die afgelope dekade het totale landbouskuld met 67% toegeneem, wat neerkom op 'n saamgestelde jaarlikse groeikoers van 5,8%. Benewens die verligting in skuldlas kan die rentekoersverlaging beleggings in die sektor aanwakker, veral nou dat gunstige produksietoestande tot beter vooruitsigte lei. A new World Meteorological Organization report projects that global temperatures will continue at or near record levels for the next 5 years, intensifying climate risks. Each year in this period is predicted to be between 1,2 and 1,9 degrees Celsius warmer than pre-industrial levels. There is an 80% chance that at least 1 year will surpass 2024 as the warmest on record, with an 86% chance that at least 1 year will exceed 1,5 degrees Celsius above pre-industrial levels. The 5-year average warming for 2025 to 2029 has a 70% chance of exceeding 1,5 degrees Celsius.
This represents a significant increase since previous forecasts, indicating an escalating trend of harmful climate impacts. Transnet Port Terminals, or TPT, has reported a 21% year-on-year increase in citrus export volumes handled in April 2025, marking the start of South Africa's annual citrus export season. Between April and October, South Africa exports oranges, mandarins, lemons, clementines, grapefruits, and limes to over 100 international markets. Key container terminals involved in this trade include Durban, Port Elizabeth, and Ngqura. To support the 2025 season, TPT has implemented several operational measures. These include the recruitment of 256 additional fixed-term personnel, maintenance of all reefer plug points, and the deployment of 100 new pieces of equipment. Despite the threat of potential tariff increases from the US market from July 2025, the Citrus Growers Association expects citrus export volume to rise by 3.6% this season. And that is today's news.